1 июль Конституцияга үзгәрештәр кабул итү буенча тавыш бирү көне. Кайсы статьяларга төзәтмәләр индерелә, кайсы положениялар үзгәрешсез кала. Бүген ошо хакта һөйләшербез. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Конституциясы суды рәисе Зөфәр Иникеев. Зөфәр Галиевич, һаумыгыз. Шулай итеп, төзәтмәләр ни өчен кирәк дигән сорауны иң беренче һеҙгә йөнәлтәбез, чөнки без был конституция менән байтак яшәп өлгөргәнбез, без әле дөрес булмаган закондар буенча яшәгәнбезме. 93 елгы конституция ул ниндәй шартларда кабул ителгән, шуны иҫләп алайык әле. 93 елда вакытта президент Ельцин, аны Верховный Совет Мағанда қапма қаршылыққа кетті, һәм октябрь айында ой кризис бүгішімен тамамланды, һәм өңірдің тәхінде әзірленген конституцияда Румянцев әзірлеген бүкіншілеріне группамен анда қатнашқан кетшіні группаларыны, ләкин бүкінші проект конституция ғамды қалдыққа народный голосование сөйтірілген Новый Конституция алгоритмда соотношение на фоне противостояния двух противоположных сил. Там это тысячелетка заварено, ләкин һәр Конституция бекітіліп хезмәт итә, чөнки беренче раздел конституционное положение нам вертельной домении Россия Федерация играет в пала демократия доля демократия пала практика дарайту значит демократия мы пока казар на самом деле это алгоритм ләкин халык иленден идара итү удараласа Демәк, тап ошо положениялар үзгәрешһеҙ кала һәм без социаль башка юнәлештәге үзгәрештәр тураһында һөйләшәбез һәм тәү сиратта һеҙҙең 67-нче статьялагы үзгәрештәр буенча фекерегеҙҙе белге килә. Илдең суверенлы дәүләт буларак статусын ныгытыуҙа был төҙәтмәләр ниндәй роль уйнай? Мәсәлән, на территории Российской Федерации могут быть созданы федеральные территории. Қандай норма ілікеуі. Оларда бүгінгі практикаға экстраполировать қарағанда, шағыстырып қарағанда, әлбетте біздің Башқұртстанда зато бар, межгон. Онын видимо, федеральный территорияларды бұлдырылды, бұнынан, видимо, бұрағын федеральный уровеньға, федеральный кемелді алған үледі. Там Россия Федерация, мен яқлайын Mulai berubah tahun, kami yang saja ingatlah 67 прим. Российская Федерация является правоприемником Союза СССР. Ну, албитно, так и было, поскольку Советский Союз торговал, Российская Федерация там, Советский Союз были, Россия была, Россия шагрен тоже или Бәләкәсәйіп қалды бүгінгі күнде. Шолық вақытта 60 статьяла yazıла примда дәулет тілі, русский язык, как язык государства образующего народа, входящего в Национальный союз равноправных народов Российской Федерации. Ну, безусловно, де-факто так и есть, русский халқы тут халық Российской Федерации, бывайда де-факто де-юр білдәлі. Культура турасында художественная культура Российской Федерации является уникальным наследием национального народа, и культура поддерживается государством. Это прикольно, что көпмилләтле халықтың культурасы кешірге тиіш. Һәм ең мөһиме республикалар вправе устанавливать свои государственные языки. Табылы хәттән әле күп турыш бара, чөнки башкорт теле мәктәптәрдән тәгълим буенча әле мәҗбүри укытылмай, хотя Башкортстанда бер язып куйдык, конституциялар беркетелгән, мәсәлән,
Devlet işmekarları, usulüş bala kilgenler ulan devlet dilden bildirge demiş. Devlet dilini çık bildirge. Özellikle mekteplarda öğretmenler, mecbur işte. İngiliz dilini bilirler, mesela Fransız dilini bilirler. Diğer başka dilin, hatta başka dalları bilirler. Mesela öldüme eşka, fakat iki dilde bilen işareti eşka. Nasıl mu? Hem konstitutsiyala tağıla şunday tüzәтмә бар, республикалар үзләренең дәүләт телләрен урынлаштыра ала, һәм дәүләт хезмәтендә ошо дәүләт телләрендә эшләр алып барыла ала дигән шундай төзәтмәләр бар, шулай бит? Devlet dilleri uğraştıran, lakin anahı devlet hizmetinde anahı действующий, текущий законодательство böyle. Ne oldu? Dürüst ayıbet fikir hem bunday mühim şunu aytahım ki la государство защищает культурную и самобытность всех народов этнических общностей Российской Федерации и гарантирует сохранение этнокультурного языкового многообразия. Buna bir kaydet uyarış düzeltmek gerektiğini çünkü sınavda Rusya Federasyonu Türk Milletleri Devlet hem birgelmek maklum başka halkına başka milletlerде hem şularda haklar boyunca devlet konstitusiya kemenine ko'tariladi. Belki o şu konstitusiya norma etsek belki закон об образовании Российской Федерации үдеріштер ендірілді. Çünkü mutlak mesela devlet dilleri respublikalardan mutlaka değiştirgen fikirde buldum hem kalanı hem kalsakta. Төбәк һәм федераль власть органдарының үзара мөнәсәбәтләре тураһында бұл төзәтмәләрдә ничек сагыла? Юридик яктан караганда безнең үзара мөнәсәбәтләр Россия Федерациясының конституция кимендә көйләнә. Бик договор кимендә көйләнә. Килешү, ләкин улар гамәлдән чыгарды. Шул кимендә булган кебек, шул кимендә калсак илтсә. Бәлки киләсәк бу сәясәтмәннәр vakit uzara görüp dura kileset siyasi manipulasyon sonra belki dağla nağın gelişinden bulur düşünüyorum. Bakın idraktif idak arasında. Рәхмәт. Зөфәр Галиевич, һеҙҙең тағыла бер төҙәтмә буйынса фекерегеҙҙе белге килә. Рәсәйҙең төп положение халыҡ-ара документтарҙан өҫтөнлөгө тураһында статья. Һеҙҙең беләһәттән фекерегеҙ ниндәй? Dürüst etkende Rus dilinde palka Rukaz. İki yaktan karar kaldı. Gidaldan iki yakla var. Bunda Rusya Federasyası mesela Birleşmiş Milletler Uyuşmalarının bir safhası. Onun kararları mutlak Rusya Federasyası. Şu vakitte mesela Rusya Federasyası Avrupa sayesinde ağza buldu. Saudi Avrupa. 4 yıl strukturlu Fransa'ya yürüp işlemler Rusya Federasyası'nın vekili bunlar. Ama onda kabul edilen dokümentler Rusya Federasyası'nın şuna mutlak. Mesela bilim yazar Rusya Federasyası'na kadar kullanılmayı. Saudi Avrupa'nın dokümentler. Bunun kadar mesut самоуправления муниципализации на Российской Федерации var. Он тоже Союз Европаның Европейский хартия местного самоуправления кембишиция алганын документтер улар mutlak каралат. Шул вакытта mesela Гаакчы суд караны Ходорковский һәм аның лидерына туттарына bizning байлыктар урлап нефтяный байлыктарны халык байлыгын уларның где-то 50 миллиард доллар евро акча күчерелгән. Улар аны эшләп алган. Halka mına aptarak bile yürütmektedir. Min kutlana siyasette bulaşamın. Şunay ki elbette halktan baylığın bir grup oligarklar kullanırlar hem sütlaşıp bizim baylıkta alırlar arkadaşlar. Öyle hatta Putin bir grup işlemiyor. Min kullanın sana kutlayın bunu. Anın bunu neyin kullanın etmeyin de bu gibi değilsiniz. Hem elbette şunday işler, şunday suçlardan ileride Международный суд diyor. Международная организация. Bunlar Rusya Federasyası'nda amelga üstürlük işliyor. Şunun sonunda uydu bakalım.
Шулай ук президенттың кайһы бер вәкаләтләренең Дәүләт Думаһы депутаттары иңенә һалуына тураһында ла һеҙҙең фекерҙе белге килә. Был ни өсөн мөһим? Әллә илебеҙҙә парламентаризм көсәйер дигән фекер бармы? Россия Федерация президент devleti булып кала, президентская республика, суперпрезидентская республика. Унда һәм буласак. Бәлки бүгенге көндә шулай кирәктер. Мин алдан уйлашу буенча полицологический килгәндә, тормай чисто юридик яктан алканлатып берәм, халык үзе кара. Төп закон буенча үзгәрештәр кабул ителгән сакта, халыктың тавыш биреп кабул ителгән сакта, төбәктәрҙең, шул исәптән республиканың да кануниятендә, конституцияһында ниндидер үзгәрештәр булырмы? Белмәйм, сигратный конституция нигезендә ниндәй текущий закондар талайды, юридик термин. Ниндәй законнарда асыласак, чөнки бында, мәсәлән, глава республики, субъекты, главалары, губернаторларда федеральный закон айрым не yapılsa. Но требования и так далее на основе федерального закона будут регулировать. Федеральный закон никогда көйленәсәк булган эшмәкәрлеге. Шулай ишәм карарга мөмкин. Бер яктан уйлап караганда федеральный принцибынан чыгып караганда андай вопростар должен решаться на уровне субъекта. Ну, ләкин безнең нигә эреләр Шулай итеп, 1 июль һайлауга барыргамы, юкмы? Тамашасыларга һеҙҙең теләктәрегеҙ? Һәркем үҙе карап. Бүген аңгыл бара. Тик мин уйлауымса, әле ул бөтмәгән әһәмиятле. Һәркем авыртманы яғына ята. Мин барыгыз дип әйтеп, кемдер сирләһә, мына тыңланып бардык мына сирләп бер дә Шуңа күрә һәркем үзе уйлап барга балык булган кеше, кемгә 18 яшь үзе уйлап үзе барга. Барамы, юкмы? Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, 1 июль ил конституциясына үзгәрештәр индереү буенча тавыш бирү көне төҙәтмәләр тураһында Башҡортостан Конституцияһы суды рәйесе Зөфәр Еникеев менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт, һау булығыҙ.